Kamusta ka ditan biyak ko? Siya karipay iti malaglagip mo. No siyak man bilang tikas mo damangin sikatin na ararapapen. No siyak dito'y awan pagtanagan kasar seritak daytoy ladawang ket kada awag mo telepono isut denggep daytoy baru kongko Nagrigaten long distance nga ayat idem nati iliw ken panas. naginat di oras nga glabas Gaput karayo adi may babas alawen agananus tabiat ko. Idayal mo dayta telepono rangdayan ta tisegaken sungno tasiksikalan inayayat ko. Uray adayo ka dito'y arpad kasla sidak ka lata kaniyak taday tatimek mo no manggagak umanayen dunggo aliw-liwak. Daydin tugot ko asa patak inikutak awanti mulit na ti puso no gayam maula adadamet iliw na kensegan Nagrigaten long distance nga ayat iden nati iw ken panas. naginat ti oras nga aglabas Gaput karayo adi may papas alawen agananus tabiat ko. Idayal mo dayta telepono rangkayan ta tisegaken suno tasiksikalan inayayat ko. Nagrigaten long distance nga ayat iden nati iliw ken panas. Naginat ti oras nga glabas gaput karayo adi may papas alawen agananus tabiak ko. Idayal mo dayta telepono rangtayan ta tisegaken sungno tasiksikalan